Kana kaiciana citu mari gukorwo ci handu horu ni megukorwo tondu na pressure itari na kurieri ina profile tondu ni profile tondu urenda ona no ko muire tucio murata wao menake hamweri yes maginya makiaria ndeto teyo ri ati yani unakaje na huyo jamana na hiyo ni gari gani sasa alinunua sasa unaingia gaje araga maraka chona kene kwenda rutaniria ngikora ile tu maramenya umekari methemba ya ngari ne kwenda rutaniria no kwizia ona girlfriend yake nayo ri ndina menya Suzuki Jimmy ni ngari muthemba uri kwa ikoni yakiingira tondu kugwa mekwenda ati anaingia ngaje kwa ngari kama hiyo niguo mekuranagia aingiraga ati ana agatuika ati settle thini wa Suzuki Jimmy akuweirwo hau acio na ithiru ukimenya makiri mbere boyfriend ciao nacio makona boyfriend ciao ti boyfriend yake ni ciao ruri uthiete and is never enough avatara mundu ina V8 no uri ungenda Lexus ino njeru ena iPhone 17 akugurira mundu ina Suzuki Jimmy ataki kugurira thimu gutire kakari kake kuwa mahuti oya gurira ati withiini wakau ati muthiete na nyuki mwathie road trip na na kiasi yake asa nimegukwira msikam tume change plan wambie ama tukapul kari kwa katika ko aini ati gakorwo na ne ngari njega especially ya mwanake munini ureka atia ureyaka ino ri na pressure ya social media na peers mekoya mekonyitwo ni mental health mari itaga one by one tondu maratorwo teke ria kamuti umenye pressure ucoke kinyire muiritu ucio na kiambiriria ri go pressurize kandere na kandere nayo coke twike ni mwendete kai kwari ma Suzuki Jimmy mikira for sale